Okay, qhubeke nale part yami ke le which is life in prison, right? So ngise prison ke le iyalapha manje eKutama Sentumulo Correctional Center and kuphinde ke manje sekuvela ama post kuthiwa kumina ngeke ngiphinde nguthola umsebenzi ku advertise ama poster and lama poster lawa advertise ama poster ama recreational assistants yabo and nami ngihambe ngiapply yabo. So ama recreational assistants babhekelela ama newspaper ase library mayilethi library section in then sekufanele senze show ukuthi lama newspaper abanginikeza wona right yini awadabukile awekho nama pages mhlawumbe angekho because njoba sika nje sectionini siba 92 so nje bezongena kule section ngise port A la port A masiba 92 kufanele ukuthi lama exercise ama meant to say ama magazine ama newspaper kufanele siwabuyisele emuva njengoba enjalo because uthola mhlawumbe kunephepha elidabuliwe yazi ke abafowethu bayadabula abo newspaper uthola njengephepha lelo business badabule kuyi business newspaper lapha badabula amaphepha ukuthi akwazi senzeni ayigoqela ugwayi wakhe awube imali so wangavula amehlo ukuthi ubheke lento uyabona ukuthi wena sendizopanishwa iport yonke manje mhlawumbe banipanisha noma 2 weeks ngingangena ema newspaper kinina now okay ngiapplyela lo msebenzi ngenhlanhla ngibe kwabanye abantu abawutholayo yabo because bekunama poster lana ama recreational assistants nama program assistants so ama program assistants bamele babhekelele laba abasebenzayo ema sectionini ibona abaqasha abantu ukuthi sibanibane nanku umsebenzi othile siyakususa lapha sizokufaka la yabo. Yeah, as we continue nale story sami with life in prison, right? Sengihleli ke manje angisasebenzi sengitsheliwe no case manager ukuthi ngeke ngiphinde ngithole umsebenzi ngenxa ukuthi ngenzeni ngishiyele mina umsebenzi angiqoshwanga yabo ngithi mina but lento angithi nginikeze iadvantage mina because angiqoshwanga that means angaze ngitholakale ngiguilty because ubuxoshwa ngento eyodwa ukuthi untshontshile yabo so angikaze ngantshontsha mina so angikho guilty so why ngingeze ukwazi ukuphinde ngithole umsebenzi because kunginikeza iadvantage kuthiwa no uzobona hayi ngihlale manje ngihleli nginalobu buhlungu lobu okudlula kagogo emhlabeni ugogo bewuyena umuntu kuphela bengikwazi noma ngabe kuthiwa uholile impesheni yakhe kodwa benobaba bekwazi ukuthi angiphathisele kuyena because bekwazi ukuyifaka eposini lo baba imali ngiyithole sengithola anginikeze inamba ngikwazi ukusubmit inamba then ijele lihambe lingilandele yona so bengazi at least ugogo mayeholile at least u200 rand now sometimes ngelinye ilanga mabe right mhlawumbe ngiphe noma u3 250 so ukuhamba kagogo ngine stress angina visit kule ndawo ukude ekhaya angina cosmetic yabona ukuphelelwe icosmetic ngenxa ukuthi ngenhlanhla ukuthi lela jele bayakunikeza khona lokho amagama lawa ashibhile nje yabo bayathola iColgate kanjalo noma uyidla eyinhlaba uyezwa nje but awuna choice kufanele ukuthi uxubhe ngayo yabo sinikezwe insipho but awunayo into yokugcoba awunayo iroll on ijela alikwazi ukuprovide ngalena so ube naleso stress so of which there is something engayi notice ukuthi abafowethu abaningi bagcina sebengena ezintweni lezi zasejele ngenxa ukuthi abanayo isupport yabo so mongenayo isupport uvela ekhaya uzodinga into mhlawumbe into yokugcoba yabo then ugcina uya emntwini emfethu ngicela ungiboleke into yokugcoba ngizothi base ngiyi right bese ngiyakhokhela akunikeze umuntu awuzukuba right wena awukwazi mhlawumbe ukunikeza iNivea yakhe and awukwazi wena lo muntu uthole iNivea mhlawumbe afika awu6 uwathola eqhamuke ekhaya and wena awukwazi wena ukuthi kube khona ukwazi ukumkhokhela back ngoba awu-afford and akekho nomuntu oaffordayo ekhaya so agcina umuntu mengena kanjalo eboleke kanjalo iyahlala lesikweletu somuntu kuyena omunye unjani ungumashonisa leya muntu senjani siyakhula mhlawumbe uzothi methi iNivea i50 rand mina ngidayisa u50 rand isikhathi ehleli kusona kuwena iyakhula so mawukuthi umuntu mhlawumbe onale ingqondo lezi zalabafowethu labo ukuthi azi ukuthi kufanele alale nomunye umuntu umuntu wesilisa la nomunye umuntu wesilisa so ngenxa ukuthi wena uyamkweleta uzogcina eselala nawe yabo then thola umunye umuntu akusikona ukuthanda kwakhe but ngenxa yani lo yamuntu overpower yamesaba but agcine sekwenzeka lokho so kule ndawo ke la bengikhona ila engabona khona ukuthi and it was for the very first time la ngangibona khona ukuthi uyabona ijele eyaziwa kakhulu indaba yeSodom
sikhuluma ngeSodoma sikhuluma ukuthi indoda ilala nenye indoda uyabona ngazi ukuthi ema DCS noma njoba kunale perception yokuthi emajele kuyalalana and stuff but siyazi thina ukuthi ema DCS angeke uzuyenze leyo nto endlini mawungenza leyo nto endlini kube khona okubambayo abayenzayo lento bayenza ngokufihla enze sure ukuthi angabanjwe endlini ngoba uma wabanjwe endlini hlele endlini obviously uthola isibhaxo njani uphume futhi endlini ungahlali endlini but lapha yakwakuyilona jele leyo private ilona jele bengibona mina abantu bahamba bayothetha amacala eofisini uyabo thola ukuthi icala lithethwayo thola ukuthi indoda iyakhala kobaba ethi baba nangu sibanibane ngapha wangithengela iradio manje sengiyamala manje sengiphuca ufuna ngiphuca iradio bazokubuza umbuzo wodwa baba ngithi wena uyathandana nawe yathi yes ubulala naye ulalile naye athi yebo thiwa manje yini point athe 100 yafusa ekubukanda yabo then ubone nje bengiqala ijele likwazi ukukhuluma nje into ekanjalo and thina siyayibuka lento and nangoku understand thina ngokwezinga la kamoya and siyabona ukuthi okay la kahle kahle umoya odominator la ilo moya lona yabo so siba ne challenge because I remember even myself ngeke ngaba kuyicase eyathi ayibe similar uyabona mangabe umuntu angithi uhleli friendly uyaxoxa mina ngithola creative ngiyakhuluma nje nabo bonke abantu bengishumayela ngizenzela ama jokes nabafowethu but kufike enye indoda ngelilanga ngihleli nje ematafuleni sifunda iphepha and insizwa yangapha koZimbabwe enzuza konke ngicela ungibonise yona ungisize ngayo ngithi mina ngithi hayi phela uphethe newspaper mfowethu sihlele ematafuleni isikhathi sokufunda amaphepha ngithi hayi ufunda kunegama le-English angali understand hayi mayisondela umfowethu ngithi mina yandoda lakho sihlele etafuleni khona iphoyisa lihleli lele etafuleni nalo lifundela iphepha athi mfethu ngifuna umuntu engizophila naye yabo ngithi mina ngizwanga athi hayi ngifuna umuntu engizophila naye ngithi uphila kanjani naye inganakho siyaphila nje sonke yabo athi yena hayi ngifuna umuntu ozoba umuntu wami yabo yabona ngaphunyuka ngoba ngayithuka sengimile sengiyifakile impama la faka impama kuhlela iphoyisa lapha yenzuza barimini bayenta mina ngithi mina hayi uyeyisa lo muntu mangisukuma kanjalo kusukuma igenge lakhe isondele because bayazi angiyenzi lento lena yabo and so nje bangimshaya kanje ngempama and umuntu uyaziwa yabo and so kube khona lokho ukuthi ngibe nenhlanhla ke mina kuleyo case le ukuthi ngingayi eoffice ngiqula icala ebese liyangilahla so ngilwini nje kanjalo libona iphoyisa behleli lapha phansi lithi hayi inzuzo hayi miyeke inzuzo then ngiyeke kanjalo so bengekho umuntu ke besondela because into eyenzakalayo lapha kubafowethu akekho umuntu engathi mhlawumbe mina kulo 10 years engispend ejele engithi ngeke ngabona umuntu ebanjwa ngenkani as much as la nyango sabantu besilisa sikwazi ukuthi mawubona intombi uyayimisa intombi uyincome uyishele uyitshela ufisa ukuphila nayo so nabafowethu nabo benza kanjalo kube kuwena uthi wena mawuthanda izinto ke wena because bazokwenza lokho vele mawuthanda izinto phela bayizokutshela ukuthi umuntu uzokusupporta kwenzele yonke into ejele ngaphakathi so bakhona ke abafowethu abaphila leyo mpilo yabo bayaziwa nje baphila leyo mpilo but kuyini kuyi-choice hayi ngoba bebanjwa ngenkani they are very few ama incident whereby ithola ukuthi uzobanjwa ngenkani because yini akuyona into evumelekile ngisho nakuthina esikhona siwumphakathi wangaphakathi because lapha siyafundiswa sihlonyeleliswa isimilo ama programs esifundiswa wona uyabona so understand izinto because uyabona nje mina ngeke ngathola ukuthi kunezinto ebengikade ngingazazi but ngase ngithola le different kinds of ama rapes ngoba sengingaphakathi sengihleli phansi manje ngikuma programs sengifunda ukuthi kune rape ebizwa ngokuthi kune rape ibizwa ngokuthi le ithatha indawo mayisuke yenzakala kanje yabo yakwazi ukucharge nje uchargela ukuthi ubheke umuntu wesifazane nje because the way umbuka ngakhona so but ngenxa ukuthi masingekho educated ngalezi zinto so asibi nalwazi thina ngazo yabo so ngafunda so as a result ngiye ngithi mangabe ngikhuluma ngejele mina ngisho ukuthi kade ngisejele ngithi mina bengise University of Knowledge because bengise University of Life because ingifundise impilo yangifundisa ukuphila different tribes yabantu ngokuhlukahlukana kwabo nokwazi ukuthi kunomuntu kanje as ngifundiswa nano avoid i-conflict just before ukuthi iyenzeke yabo okay ngihlale kuvele isikhala manje njengoba ngihleli kanje ngoba ngawa angifuna ukuqamba amanga ngalimala ukulimala kwami ekushoneni kagogo
ngigcine sengiwela kuphi sengiwela egwayini yabo ngicina ngiwele egwayini kwakhona la khona sengihleli like angisakhonza ngisebenzi ngaleso sikhathi and kwakhona iphoyisa engeke ngize ngilibize ngegama bakunayo imvumo ukuthi ngambiza ngegama la but leli phoyisa bekuyiphoyisa belaziwa yabona la lifika emsebenzini njalo yabona le nhlobo yomsebenzi waziwayo mefika afike ematafuleni esekshinini afika ahlale phansi uyinukela phu utshwala uyiphuzele yabona esejwayelekile nje hayi uMr B yabo ufika vele kanje akasanakeki and kwakhona into ayikhulumayo ngelinye ilanga ngangihleli ngise-smoke break ngibhizi ngishuka imboza ngoba phela imboza into bese ukwazi ukuthi uyi-afford akwazi uku-afford i-stability because besibiza about 38 rand kanti imboza ibibiza 16 rand yabo so ngemali lo isebenza la ekhaya uyakwazi mawuhole yona then ukwazi ukuthengani imboza lapha e-store so ngibhizi ngibopha imboza ngikhuluma into leli phoyisa leli lapho ngihleli lapho ngiwile nginabafowethu engikhonza nabo bayancenga nabo njalo baya encourage mfowethu buya enkonzweni because usathana into abemana yenze umane uyabona mezokususa kwi-fellowship yabazalwane umane akuvezele izinto ezincane athi hayi laba benza ukuthi yabona then sekufanele ukuthi usuzosebenzisa lezo zinto kangibe stubborn ukuthi angikwazi mina ukupretend kube nenzani nibe nenza ukuthi yabona kanti yini kusetshenziswa mina ngaleso sikhathi kube ne division amanzi abafowethu sengihlaliswa nje phansi so aliliphoyisa ngelilanga likhuluma lithi hey yazi lensizwe inesiphiwo lensizwe yabona ukhuluma ngesivende yabo uthi inesiphiwo lensizwe le iyashumayela lo mfana uthi yaba lo mfana lo washumayela mina elokho eshumayela la esmoke break mina ngathi hey lingishaye leli gama lelikhuluma and mawuthi uyambuka lo baba usmart uclean and ngempela kasaphuzi yabo but the fact ukuthi ukhuluma kanjena phakathi kwabantu athi mina washumayela lokho eshumayela lo mfana ngaze ngayeka utshwala kodwa buka manje yena usiyabhema manje yabo athi vuka uyithathe ngathi mangihlala ngiyicabanga lento there and there I made a decision yabo ngabuyela enkosini ngabuyela enkonzweni hayi ngibuye ngikhuleke and I met a guy waka Mosina Isibonga uKefias Mosina bekubaba nje obendala ekhulile kumina engene ngaphakathi ejele kanti uwumprofeti ngokwe-office noma ngokwesiphiwo sakhe yabo so sifike sizwane athi Nzuza umpedi athi Nzuza mina ioffice yami yoprofeti angazi lutho ngani ngeoffice yobufundisi so besihlala sicobelelana ulwazi sikhuleka ndawonye sagcina siyigroup sifoma like a group njengoba besikade sikhuleka njalo ntambama ngo 3:30 mind you 3:30 ntambama to 4 besikade sikhuleka but sikhuleka as ibandla ke manje leli ebelihlanganyelo yalo la ngaphakathi ngoba nje basila kunebandla kodwa es-affiliate nalo umfundisi wangaphandle okwazi ukufika la kwazi ukuthi sisubmitha kulelo bandla yabo for example eKutama bekade kuyi-faith mission into bekade ngifellowshipa na so ngenxa ukuthi masila ngaphakathi kunama divisions manje sebadleni nama divisions ukuthi ngoba nakho siyi-faith mission la so omunye umuntu oyiZCC akakwazi ukungena noma engakazi aqoshwe but uzozwa ngemessage ukuthi njani kushawa abantu so mina no prophet Kefias Mosina siqale i-morning devotion prayer thina siqala ngo7 to 7:30 ekseni because ama classes nama programs wonke aqala ngo7:30 so sebenzise i-classroom sonjalo webhayibheli ngena wonke umuntu okholwayo umuntu oyinazaretha umuntu uZCC igcwele ama-ZCC ke ngaleni ZCC kungene wena bani ngisho umuntu ongakhola la kathi umuntu nginamaphupho mangilele ngibona izinto ezikanjena and bafike enesiphiwo my brother la ukuthi ukwazi ukuhlala akutshela iphupho lakhe akutshela ukuthi leli iphupho lithini and sibona uNkulunkulu ngempela ejele asebenze ngomuntu ongaphakathi ejele I remember ukuthi sathi mangabe sikhuleka sinemkhulekelo bese yokho siyenza nabafowethu laba sesiqala ke manje sesibeka abantu izandla manje yabo sibeka izibosho ezinye izandla sisenkonzweni phela as much as ikhonza ngaphandle nathi ngaphakathi siyakhonza kanjalo yabo and uyazi ukuthi mangabe uyi-worship kunezinto okungamele ukuthi uzenze kunezinto okumele uzenze siyazi ukuthi mangabe once wathi mina ngiwumzalwane and waba ingxenye yebandla njengoba uyi-worker lapha yana one asidingi ukuthola ukusodoma asidingi ukuthola ushaya inombolo yabona o ilanguage yakho kufanele njani uqoqeke yabona so
besikhonza ke kanjalo ku street kanjalo siqale ke manje le morning devotion prayer siyathandaza bangasho nje ama testimonies ambalwa ithe iCovid-19 ingakaqali but uNkulunkulu thina wasembulela ngani ngeCovid-19 lo sasingayazi igama ukuthi yini but wasinikeza nje ibonakaliso ukuthi kunesifo kanje siqhamuka ngani ngolwandle kanje sayibhala phansi iProphet ngoba bekuwumprofeti lo so yonke into uNkulunkulu ekhuluma besiyibhala phansi and then whenever it takes place bese siyayibhala ukuthi it has surely come to pass yabo so siyakhuleka ke lana manje la ngiyabhema but sengiqala wenza ngiyanciphiswa bayini sengibuyele enkonzweni but angikwazi ukuncane ngikhat off automatically and wakhuluma uNkulunkulu ngelinye ilanga because bengenza umkhuleko benjalo mangabe ngenza umkhuleko ngithi Lord bring back my anointing Lord bring back my anointing ngishaya fasting ngenza that kind of a prayer and teksuka ngelinye ilanga kwakhona masikhuleka kwakhona umfowethu engimkhulekelayo and mind you ngingena ejele kade ngagcina ukubeka umuntu isandla ukuthi ngithi ngikhulekela umuntu ngibone the manifestation of the spirit lento into engiyigcine kuphe ngiyigcine ngaphandle because ngisho nebandla la engikhonza khona sine gift of the spirit so operate nge gift of healing do ekhona amanye ama gifts but siyazi ukuthi this is the main gift yabo so nami ke so bengigcine kuphi bengigcine ngaphandle so but mangithila ngaphakathi khuleke or masikhuleka namhlanje athi uNkulunkulu through a prophecy athi ugwaye angaphinde isandla sami sithinte ini ugwaye yabo and uNkulunkulu anginikeza nje message ayinginikeza concerning the ministry and yonke into the structure and everything ngithathe ngayibhala eBhayibhelini nama scriptures anginika wona hamba na then on the following day kade kukhulumeke kanje ngahamba ngaya kuNkulunkulu and because I knew ukuthi ku wrong ukuthi ngiyabhema njengomzalwane but nami ubuthakathaka bami benginabo ngaleso sikhathi ngishayekile so mangabe umzalwane noma ngabe kuthiwa ukuphi but mangabe wenza into wrong iyakudla unembezo ukuthi yazi lento i-wrong lento engiyenzayo akufanele ngabe ngiyayenza yabo sometimes ufuna ngisho nanokuqasha uqashela abantu ukuthi abangakuboni ngoba yini wazi lento so lento yenza ukuthi ngisho noma ngabe kuthiwa uphakathi kwabantu ngathi uyifihlile but kuyavela ukuthi wena true identity yakho ubani so lento bingidla so uNkulunkulu ethe ngayizolo angaphinde kuthinta ugwaye isandla sami wathi uNkulunkulu has restored my anointing the following day siyakhuleka kanje kungene enye insizwa ngikhumbula inama dread and angifike ngiyikhulekele manifest imoya so mangale zonke iziboshwa yabo zihlehle zonke iziboshwa la kwenzakalana abanye mind you bayaqala ukubona the manifestation of the power of the Holy Spirit because yini mhlawumbe into abajala ukuyibukela kuma TV and mabesho bathini bathi hayi labantu bayathwala so abantu abasakwazi ukudifferentiate manje ukuthi umuntu othwele umuntu onjani umuntu ongathwele umuntu onjani lento igift of the spirit into enjani ekhona ezwini likaNkulunkulu so abantu bangasakwazi ke yabona ukuhlukanisa so zithuka iziboshwa zimangala iziboshwa okay kuba uthi mina ngiya understand ukuthi uNkulunkulu utheni izolo yabo uthe anointing restored wase nginikeza strict instructions nama verses then bese ngiyaqhubeka ngibuye nje enkosini ngakuthi thina bekuthi ngoKhisimusi lo njengoba bekuyi private besiba ne privilege ke thina bayakwazi ukuthi mangabe unemali wena kwi account yakho makuzoba uKhisimusi uthi ufuna ukuthenga ikheke uvumeleke ukuthi uthenge iBlack Forest yabona A1 wena uzoyikhethela ufuna yini chocolate noma ufuna ivanilla but kumele uyenze then before i deadline leso ibekiwe then bona benzeni bafake bulk order ka Shoprite then uShoprite bese yasdeliver so bathi abazalwana abanye yabona bangabe kuKhisimusi enkonzo amabandla la ngaphakathi abafuthi banama contributions abawenzayo ngithi asifane emaphaketheni so banama contributions abawenzayo ukuthi kuthengwa amakheke omunye afaka imali eaccountini yomunye angithi une visitor lakhe amthatha ambhuka ahambe naye enza ukufaka imali abakhona uzokwazi ukuthi kuthenga into ezosexaxa kuze mase kune fellowship nama brothers yabona ukwazi ukufellowshipa kahle because kunabantu labanye bethu asinawo ama visitor so singabe nawo ama visitor in order ukuthi sikwazi ukuvimba ukuthi abafowethu abangasodomizwa kumele ukuthi masishare nabo yabona so end up whereby savula isikhwama sithi siyazi ukuthi asinamali asisebenzi but ngenxa ukuthi kusezwini ukuthi kumele sikhiphe kweshumi yabona kumele sinikele so besebenzisa that what we have bese inakho ke besebenzisa in terms of cosmetic so uyazi ukuthi mangabe mina ngiye visiteni mhlawumbe ngathola ama roll on i3
ngizothatha i-roll on eyodwa ngihambise lapha ku treasury wasesontweni kubhalwe phansi ukuthi uNzuzu ulethe i-roll on yabo ngedate kanje. So umfowethu ozophelelwa i-roll on engakabi nayo imali yokuthenga i-roll on uvumelekile ukuthi aye kuphi aye esontweni lapha kusikhwama afike ku treasury lapha acele i-roll on amnikeze abhale phansi ngikhiphile wenzelani i-accountability ngikhiphile i-roll on nganikeza ubani nganikeza uNgcobo yabo ngokunjalo uyothi mase namandla uNgcobo bese yayibuyisa i-roll on kwenze khona umfowethu ofikayo uphuma e-DCS maphuma e-DCS baphuma endlaleni abafowethu akunalutho usukuyafika la e-maximum prison la. So ufika la uthola umuntu akanazi into zokugeza akanazi into zokugcoba ijele ezokunikeza insipho likunika toilet paper yabo but alikunikezi i-roll on alikunikezi into yokugcobisa. So uyafika umfowethu ebandleni like uma ufika before ufika ebandleni thina njengabavangeli siyazi ukuthi kumele ngim-approach umuntu makufika umuntu omusha nje hawu ngiyasondela kuyena ngimbingelele mfowethu njani ngi-introduce bese ngizwa ukuthi ubudlelwane bakhe noKristu bunjani then ngimeme enkonzweni lokho ngim-encourage ngezwi agcina omunye amamukela uKristu sibe into eyodwa omunye kubo yena onjani angafuni ukwamukela kodwa bayazi sikhona. So makwenzakala kanje ngoChristmas bayadla bafethu kumnandi kusuke ku-fellowship asibiza nabantu abangakholwa uyabona esibazi mhlawumbe sebegxeka ibandla wathi siyababiza bonke ngoba yini thina sisuke sishumayela igospel lithi iBhayibheli gospel is the good news. So njengoba sishumayela ivangeli kanje ngaphakathi kule community yala ngaphakathi siyababiza abafowethu beze bahlale phansi badle the time bedla just before kudliwe kufanele kuyiwe ezini kuthandaze kuyiwe ezini kushumayela kube khona lozo shumayela ebese kuyadliwa ke celebrate the time benza lento abafowethu uthola ukuthi thina sifastile thina noCassius Messina sikuyi fasting uChristmas yabo asidli because imbe sifuna uNkulunkulu and uNkulunkulu simbona ngempela esebenza uNkulunkulu asebenze behind bars kuze abantu amveze uNkulunkulu athi wena ekhaya uphuma ekhaya kanje. There was an incident whereby athi uNkulunkulu wena ubukade wena ekhaya umalusi and kuneyinkomo njengamanje zidukile it's about 6 months zilahlekile but uthi uNkulunkulu zizobuya le inkomo seyibuya seyihamba namankonyana uthe etsheliwe aliphelanga isonto wayebuya eoverjoyed kade efonele ekhaya because methu uyathola exactly as the prophecy had said and ngempela kunjalo. Loyo mzali wafika evisit mawufika ejele uze visiteni uyabhuka ubhukuthi hayi ngiyobona isifiso Nzuza yabo. So awukwazi ukufika ubona isiboshwa ungasibhukhelanga yabo awukwazi mawubhukhele mina uthi uzobona mina ebese mina ngihamba nomunye umfowethu ngothi uzongiphelezela yabo. But lo mama wathi mayefika la izobona indodana yakhe into akhala ngayo lo mama wathi ngifuna ukubona la befundisa ababili abathandazela ingane yami yabo. And idume lento ejela amaphoyisa kuthiwa ngifuna abafundisi bathi amaphoyisa baba abafundisi mama akwazi ukubona abantu ungababhukhelanga athi no le ngane uNkulunkulu wenza isimanga ngazo yabo. And asho lo mfowethu uthi hayi obani laba bahlala kiphi sekhini silande masinyane yabo. I remember akhuluma amazwi lo mama abonga uNkulunkulu ebese esho into eyodwa athi bantu bami phumani la uNkulunkulu unilindile ufuna unisebenzisa ngaphandle. And that's why I realized ukuthi uNkulunkulu akavinjwa i-environment okuyona uyabona uNkulunkulu usebenza noma ikuphi. So siyaqhubeka siyakhonza kuvela umsebenzi ama-poster omsebenzi ama-recreational assistants nama-program assistants umsebenzi wama-recreational assistants babhekelela ama-games ama-newspaper ama-magazines angenanga phakathi because kuthiwa fanele siyifundise kuyilungelo lesiboshwa nesiboshwa ukuthi masibe nani nento esizoyifunda kumele masazi ukuthi kwenzakalani ngaphandle njengoba kunama-TVs asesectionini okufanele njengoba sisesectionini siba 92 kune-TV eyi-1 elapho odongeni sonke sibuka le TV. So njengoba siba 92 obvious abantu abawu-92 bafuna ukubona into ey'hlukahlukene so bazogcina benzani bazogcina belwa but njengoba kunama-recreational assistant babekela ukuthi ba-avoid leya into leya bahlale esectionini bathi madoda niyavumelana niyavota ngesikhathi esithile sibuka iprogram ethile ebese ibhalwa phansi ekuyinotice afakwe ezansi kwe-TV yodongweni so kune-cooperation kanjalo then bekumsebenzi wethu ke lena ukubheka ama-magazines nama-newspaper abalethayo abaselibrary awadabukile because once bathola sebewa-collectile ukuthi phuma la esectionini yami i-magazine noma i-newspaper idabukile isection yami bazoyipanisha depending kwi-library manager ukuthi ithi yona mhlawumbe ispanisha 2 weeks noma 3 weeks sometimes inyanga yabo ngoba kusuke kufunakala lo muntu odabelela iphepha and then ejeleke once kona umuntu oyedwa kuthiwa zifa ngamvunye yabo. That's why mangabe
isiboshwa esisodwa sigwaze esinye isiboshwa sazi-ke ukuthi ubani sibanje sishawe isiboshwa kodwa sonke sizovalelwa sizukudedela sikwazi ukwenza ama-activities ethu asisabi nayo i-exercise as usual ngenxa yani ngenxa yomuntu oyedwa ngoba kuthiwa zifa ngamvunye yabo so vele lo msebenzi bese ngiya-applya ngifake i-application ngenhlanhla bese ngiyaqashwa yabo ngiqashwe ka-program assistance hayi mangiqashwe ka-program assistance ngapha ngiyasebenza hayi kube kuhle ngiyaqhubeka ngiyabhantinta but inkinga-ke manje esinayo la sinale nkinga yalento ye-tribalism ukuthi ngisho noma ngabe kuthiwa ulwa kangakanani ulwa kanjani nalento ulisana nayo because bekunabafowethu bemane bashawe out of the blue bengenzanga lutho but mawuthi uyayibuka indaba yakhona lo muntu akenzanga lutho but ushawelana and mawulandela ipolice yejele uthola ukuthi ngokwejele amaphoyisa akhona abaphathi ngisho idonki impela that means ayiphoyisa kulela jele alivumelekile ukuthi lishaye isiboshwa so bebekwenza ke wena indlela abakwenza ngayo bakuthathe mhlawumbe like njengoba ngike ngasho previous ukuthi mangabe nihamba nisixuku mhlawumbe let's say namaZulu mhlawumbe hamba amaZulu kuhlangene amaZulu namaXhosa nithi niyahamba nesixuku nje and then bese kuba banbiza kuthiwa nifunani nahamba ndawo angiphathi ke mayokhona ophakamisa u6 mhlawumbe ubingelela insizwe yethi mfowethu kanjani athi hayi sharp mfowethu noma athi correct mfowethu usezobizwa ke manje abizele leyo into abazoyenza bazokuthatha bakufakoza inkosi ngemuva and then bakhumula ama-parabellum bakudabula iskipa bakushaye emhlane la ngama-parabellum bayokushaya ngama-parabellum emhlane ubona abantu baze bayimoshele yabo Jesu ushawa nje ngama-parabellum emhlane bekuvalele e-ofisini so ngibuke mani ngithi mina no ayi lento ayikho right yabo one la inombolo ayishawa kuleli jele so abanye bethu besibona ukuthi sometimes indlela estrictwa ngayo akusiyona indlela e-right sometimes zama ukulwisana nayo lento but kube ukuthi mawusejele usukucindezelekile awukwazi ngisho ngathi uyabona kune injustice kangakanani ngisho ngavula icala kunabafowethu nje abaningi bebelimala but alimala umuntu avula icala ulivula icala emaphoyiseni but icala lakho aliyindawo bona lingaqhubeki icala uthi wenze follow up ubona icala linjani liphele kanjalo uthi yeza icala livaliwe so inkinga nje esibhekana nayo because maningi ama cases ongathi mawungathi uyalandela kunabantu uthola ukuthi banamaqala njalo awukazi ayindawo even myself included but ngizofika kuleyo ngcenye leyo on a later stage so ngithola lo msebenzi ngisebenze kube kuhle kube nje yana ngiqhubeka ngibhantinte ngithi mangibhantinta lana ngibizwe i-date so i-date ke kunanto ku-reclassification ukuthi manje njengoba ula ku-maximum sebeyakubiza manje sebefuna ukubona ukuthi njengoba since ula i-maximum prison usuhlala isikhathi esingaka 5 years manje unani ephathekayo yini ama skills owenzile yini ama programs owenzile then sekuzoya mawuzothi wena anginalutho sekufanele kutholakala izathu ukuthi ngoba yini and angithi kunani ne report ka case manager nobani no social worker mangabe ningazwananga nje hayi bayakwazi ukuthi akucindezele u case manager uyakwazi akucindezele u social worker awukwazi ukuyiphendulela lapha ku CMC board shothi sunjani usu disadvantage wena kanjani ay ngihambe akekho umuntu ongalweli ukusuka lapha nasifuna ukuye emakhaya yabo and thina ke manje na special mina umthetho ngiyawuthanda ngikhule nje vele bengiyithanda lo so ngakade ngifisile ngithi isifiso sami ngifisa ukuthi ngibe ummeli then masuka la ngaba nenhlanhla ke ukuthi ngeke ngasebenzela ikhampani ebikade kuyikhampani yabameli lo bengasiyena ummeli but bengisebenza ngaphakathi mhlawumbe ngi-interpreter for ama client and stuff like that ngenza umsebenzi nje as a runner yakhona ngaphakathi so bengikwazi nami la engikwazi ukuxosha khona izinto ngafunda izinto ezithile ngifunda ama-act athile ngingene encwadi so noma sengilapha ya nakhona ayibesifunda baphuma-ke abameli ejele because abafowethu abaningi abasejele uthi mangabefunda ngenxa yama injustices akhona ngaphakathi uthi mayefunda abafowethu abaningi bafuna ukwenza ilaw ngoba yini usuke efuna mhlawumbe icase yakhe but akakwazi ukusizakala ngenxa ukuthi akanamali so abone ukuthi menza ilaw uyokwazi ukuthi njani ayimele yena noma akwazi ukusiza abanye abantu abanjani abafana naye yabo so angiyenzile-ke mina ilo but just ngiyifundele iy'ncwadi nje manje ayingithole uma ngifunde i-company policy yejele hayi manje
amaphoyisa lawa akwazi ukuthi abeke umuntu isandla yabo akufanelekile babeke umuntu isandla so bethi noma bethatha isiboshwa bethi bayasichaphaza publicly so then ngishone kubona ngithi mina anikwazi ukushaya lo muntu lo yabo mangabe uthi wonile uyachargewa like animbeki isandla so kuthiwa nzuza but then kuyo ukuthi ngigoloze nami but abangenayo ichance ukuthi bangangibeka isandla ngoba yini angiba provoke mina but ngiza ne effect kuphela uthi phela umthetho uthi so it's a pity ke because kuye kwenzeke ejele uthi mangabe uyisiboshwa uthi ubonisa amaphoyisa mhlawumbe ubantshela into irrelevant but lingakuthathi notice ngenxa yani yokuthi wena uyisiboshwa but ulitshela into okuyiyona yona but alifuna ukuzwa ngenxa ukuthi isiboshwa but only to find on the later stage mathi uyayithatha lento ya escalator uthola ukuthi lona alazi inhlobo ngalomthetho yabo likhona nje yasebenza but akayihluphi ngencwadi ukuthi afunde yabo so bakhona ke amaphoyisa akanjalo and abe khona futhi atheke ngaphakathi abe equipa ngeeducation afunde uyakwazi ke lo muntu lo ukuthi akulalela azayi umuntu akulalele and sometimes asizakala because kunamaphoyisa afundayo yabo but kanjani babhalelwa yiboshwa abayibhaleli bona yabo so izinto ezenzakalayo so okay shapuke ngilo nalento ke manje ukuthi okay sifuna ukuhamba ke thina I remember I once wrote ilokhuzana ipetition ngenxa ukuthi besihlukumezeka sishawa thina iboshwa especially amaZulu nelokhuzana namaXhosa ngabhala ipetition wafaka iboshwa zonke wonke umuntu owayetheni nifuna ukuhamba sibhala ukuthi i-prison number everything ukuthi ngifuna ukuya kiphi province yabo angithi manje sesifundile manje sisuka kuma province ahlukahlukene sithathwe lapha besikade singazi but mase umuntu esehleli la kuleli jele eseqala ijwayeza nencwadi usuyathola ukuthi hayibo ilungelo lami mina njengomboshwa ngilele draft ithi umthetho wakhona angikwazi iact angikwazi ukuthi ngithathwe ijele ngaphandle kwemvumo yami lingisuse la khona engiunderstanda ienvironment yakhona ne language liyongibeka endaweni eculture ehlukile kune culture yami for example njengoba ngingumZulu ngila iKZN kwangafanele ngaphandle kwemvumo yethu basithathe basise kuphi basise koLimpopo yabo abakhulumile nathi asibhalanga ama applications ukuthi sifuna ukuya ngaleni but basithatha kuyekuthiwa masiya ngale kufanele kube ukuthi sibhale iapplication ngachaza athi ngicela ukuya kulela jela ngenxa ukuthi ngifuna ukufunda kunamajela angenawo ama programs amanye nama skills abafowethu bayibafuna uma boiler making bafuna oma cupboard yabo so abakwazi ukuthi kulamajela akhona bakwazi ukwenza lama skills ngicela abhali transfer ke ngicela ukuya kuleli jela bangifuna ukwenzani ukwenza lento then bakhambise kanjalo obakufunele linye ijele likanjalo so njengoba basise la thina basise ngaphandle kwentando yethu right so umuntu seyayithola ke lento encwadini uthathi noma esemake usekwazi ukuma ngama facts siyashawa la siyiboshwa but unfortunately enough angikaze mina ngize ngibekwe isandla amaphoyisa yabo because bengenza sure ukuthi angiba provoke kuphela ngiza nama facts futhi ngangidlala njani right mangabe ngihluleka khona ngidlulela phezulu kwi superior yabo then there was a time whereby then ngicina ngifonele uminister u-deputy minister kade kumhlonishwa ngithi uphathekile wolomisa be-deputy minister ngifonele yena minister sine problem la kuleli jele sabantu kaso amaZulu amaXhosa kanje nangempela siyashawa kanje nangempela athumela ama delegate u-deputy minister bafike bezobheka ejele bangene ejele bahlola babize laba basuke beshayiwe babize lamaphoyisa lawa asuke kuthiwa okuyiwona kade shaya yabo and mabe babiza kanje so kuyabonakala manje kunamaqala yabo ayenzeka baqhubeka bayeza labantu ngibhale i-petition ngithi mina sicela ukuhamba sethu our different provinces ngithi makithi ngiyangena e-ofisini ngihamba khumbula because bengithatha abantu sebebayi-2 noma 3 masifika lapha ya office nifike ngibanikeze petition lithathe iphoyisa limane lidabule nje straight bese lingibuza umbuzo wenzuza uboshwe nobani imibuzo abamane bakubuze wona lo athi uboshwe nobani u-accuse wakho mathi wena hayi anginayo ku-accuse noma accuse wami kwelinye ijele bese kuthiwa yini manje usummeli nolabantu sewenzani sebekuvala umlomo because basuke bekubona uthi unolwazi yabo ebese beyayidabula
kanti nje babeyidabula vele mina bengiaware ukuthi ine possibility ngoba iphoyisa lalikhona lenomkhuba yokushaya iboshwa kanjena beli special belibuye not best so lidume ngalento limazi iboshwa zifi iboshwa yabona so sengiyalazi ukuthi vele umqondo walunje so into engiyenzayo njengoba ngibhalele le petition le ngase ngiphinda ngiyikopisha futhi eceleni ngabhala enye as i-copy because bese ngeke sibe ne-access ukuthi basifotokhophele yona ngiyibhale as it is baphinde ngibasayinise abafuthi ama-signatures abo hayi athi mayenza lento kube ukuthi hayi vele ngithi mina phela ngizona isiphuphu ngobani ikhona lento yabo hayi umuntu aqala afonela imsakazo I remember ngafonela kune-organization emele iboshwa yabo and le organization emeli iboshwa and nayo ngifonele yona kunalo baba labathi uMiles Bhutu so mangifonela uMiles Bhutu Miles Bhutu ukhuluma noNzuza sejele kanje nansi inkinga esibhekene nayo yabo siyahlukumezeka la sicela ukuthi awusithintela abakhulu ba correctional services nako sila against our own will and it's like we are kidnapped because sifuna ukuya emakhaya bafuna uyabona iadvice engayithola lapha kunokwenzeka uthole emajele ukuthi mawuze kunama riot yabo but ngenxa yani ye-advice ngoba sesithi masifona i-advice oyitholayo yabo uthole i-advice engezukwakha or engezukuletha ini ukuthi ni-achieve lento eniyifunayo noma ngabe kuthiwa nayi-achieve but kuzobe sekunama-consequences webha sekunabantu asebeshayiwe kungena ama-EST kanti kunendlela esazi ukuthi i-right ofanele uma ngabe ulwe into ngendlela enjani i-right ezokwazi ukuthi uyilwa ngokusemthethweni so ngithi mangimtshela impendulo yakhe ngikhumbula washi igama eli1 wathi wenzuza wathi yabo zonke le impahla enigqokile le impahla zabo zikhumuleni zonke nihambe noyilahla phambi kweoffice labo nithathe medication nithathe ngisho ilokhuzana ukudla kwabo nibanike nishaye hunger strike ningadli yabo ukhuluma kanje ngikwi telephone booth as much as sidiniwe but bese ngiyakuthula ngiyaanalyze lenkulumo asikhumule impahla zethu sihambe enqunu yabo and singadli ukudla sidubi medication abantu bayagula kunabantu abadli chronic medication la uyabona bayagula abantu akukwazi ukuthi mina ngibuye ngiyotshela abantu ukuthi benjani abangayidli medication yabo and angikwazi ukuthi abantu abakhumule impahla zabo bashaye hunger strike because once masenza leyo nto le sesicommittee icala thina yabo uthi sinja sesi-unrule mase sisenza i-hunger strike i-charge i-hunger strike iyodwa so fanele noma ngabe kuthi uyayishaya ukuthi mangabe usucharge mase ukwazi uhleli phambi kwebhodi ukwazi ukuyikhulumela ukuthi no ngize ngishaya i-hunger strike ngoba bese ngihambela umgudu ngihamba lomgudu nalomgudu but ngingasizakala uyabona so imayika nje ngibuyela kubafowethu ngithi mina hey bafowethu la into engiyibonayo angiyitholi into e-right into enjengale esi-advisewa ngayo bese ngibabonisa ke imphumela yakho engemihle ukuthi izona mphumela ngisho nasemafayilini ethu okay kusema sakwenzakala lento uyabona mawubizwa i-CMC ubizwa i-CMC kunabantu ababizwa ahambe bafike bamfailise bamshaya nge-further profile mabekushaya nge-further profile bakushaya ngo-24 months so that is 2 years kusafanele uhlale lapho before uzohamba uyoconsider futhi usinjani uyaqualify and medium uyabona abantu abaya laphana ngaleso sikhathi kade kunama-further profile mangabe ushaya u-life sentence kuthiwa kulela jele kufunakala uhlale 12.5 years ejele elilodwa but simangale because ngowe-Correctional Service Act ithi isiboshwa asivumelekile ukuthi sihlale ejele for more than 3 years ngoba yini uyayijwayela lelo jele lelo sesikubalula ukuthi njani kube nama-escape ngoba usuwazi yonke imigudu yejele but ejele eli-1 sitshela ukuthi fanele ma u-life awenza u-life sentence uhlale ejele eli-1 and umuntu osuke enza u-life sentence ingqondo yabona akafani nami mina engisuke ngenza iminyaka manje usuke sihleli sonke ndawonye sihlele endlini eyodwa but ukucasuka kwami nokucasuka kwalo muntu akufani uma engadinwa lo muntu ebese ufuna ukwenza into manje uyenza manje ngoba uthini uthi mina ngizofela ejele yabo athi ngeke ngizoxaka wena muntu ongifica la ejele ozophinda futhi uhambe ungishiye la ejele yabo so abafethu abaningi banjani balimala kanjalo because iboshwa ziyamixwa ndawonye kungabheka ukuthi lo muntu icase yakhe icase kanjena and ngokwe-enga yakhe injani enga kuyena yabo ucommunicate kanjani ezinye kuze kubonakala ngama-incident nje mase kwenzakala i-incident yabo but sekulimele omunye umntwana wabantu then sibuyeke sithema kwenzeka lento sekubizwa ke ama profile baya profilwa ke abantu ngaleso sikhathi nje basesivula amacala lawo bayaphuma ke abantu bayaqualify ke manje abantu ayisekho indaba yama-further profile abantu bayahanjiswa I remember
the day ngiya mina kwi ebhodini lika CMC mangifika nganginalento yokuthi okay ngokwama records because benginezincwadi mina efilini yami yonke incwadi ecomplaint engisuke ngiyibhala bayayithatha bayayifaka efilini yakho so lethi izobona iparole board the day before ubizo iyahlala phansi study iparole board ifile yakho ibonza umuntu oyiphatha kanjena nje obula ngaphakathi usuwenze amacala kanjena ngabe uhlumelelisile isimilo noma cha akufanele ukuthi uye ngaphandle bazokutshela izathu bathi hayi wena akufanelekile ukuthi uye ngaphandle bakubalela amacala ngaphakathi else bakutshele bathi hamba uyokwenza iprogram esource uzobona after 24 months yabo ay ngihambe nami ngalo langa ngiya kwilokhuzana kwi CMC board but bengilokho ngitshela abafowethu yabona nje nasenkonzweni sekuqalile kuma prayers lawo ngithi hayi bafowethu ngiyahamba yabo ngiyahamba ngekhaya ngihambe ngeke bafowethu mangifika lapha ya kubafowethu I mean sorry kwi CMC board mangifika ay ngifike ngempela akufunda ifile lami kushe unkosikazi womlungu wase DCS yabo ugqoka impahla ze DCS athi hayi mangibuka uMr Nzuza ngoma programs esikhathi nasihleli la ekhaya hayi usenza ama program amangaka hayi is good yabo he has done great so ngiyamnikeza mina yini medium angithi kufanele uphume maximum uye kuphi i medium prison so kusho isigwebo sakho sesiuhalf kwalesigwebo kade usishaya usuhlalile uhalf wesigwebo sakho ngaphakathi ejele ay bese ngiyayithola mayithi yanginikeza bese beyavumelana naye laba abanye abayi2 ngiyabuka mina angithi ayijwayelekile lento sengiyathi mina mhlawumbe kune possibility ngiyaxoshwa la ngoba ngithi mina ovula amaqala lana so ngiyaxoshwa so ejeleke mabefuna ukuthi kuphele ngeqala wena complainant noma wena ofakazi bazokwenza sure bayakususa kuleli jele bakuhambisa especially bayazi mabekhipha out of the province bayazi kunzima ukuthi ungabuya uzo attend i-case ukwelinye ijele out of the province uattend i-case kwenye province so basuke besebenzana sebelibulala nje lelo qala lelo yabo okay and then bese ke ngithola lo medium mangithola lo medium lona mind you kade ngilwa nento yami ngisho nokuboshwa kwami because umthetho uthi mangabe ugwetshwa and uya ejele kufanele ukuthi ube nama court records ama transcripts yabo so awukwazi ukuba sejele ungenawo ama transcripts so ngokwe understanding yami ngokubuka kwami yabo njengoba ngithi ngokwazi ngecase yami nangendlela engangibuka ekwenzakala ngaye enkantolo nokugwebeka kwami ngangekho happy yabo because ngabona sengathi kune side elithathekana ngendlela izinto ezazenzeka ngakhona so ngangababikho happy and ngazama ke ngithi ngiyabhala ngicela ama records because ama records ila akwazi ukufunda khona mina ngathi umshushisi wathi inkantolo yathi yabo so angikwazi mina ukuthi ngithole lama records la ngibhalela ama records kusukela ngoba ngagwetshwa 2015 mina and mind you mangigwetshwa ngo2015 kuJuly it was the 29th of July ngisuke ngiye eWestville mangifike eWestville ngithi September October maqala uOctober ngiyasuswa yabona ngiyasuswa ngiyiswa kwelinye ijele ithi kumthetho mawuqeda ukugwetshwa kufanele within 7 days ukwazi njeni ufake inotice of appeal so mina anginayo ummeli akafika ummeli kade ngapplyela ummeli wa legal aid akafika ejele kuze akwazi ukungiassista wangafika kwazi wafika isikhathi njani ngihambe ngiyele mangifika le ngiqale ngibhale bese kuthiwa inkantolo ithi yini kade ngingabhali sekuze lapha isikhathi bese ngiyabhala ke into emotivation tayo ekutheni yini ngichaza isimo ukuthi I was moved like one ummeli ubekade akafika ngejele uzongibheka kade ngimfonele ngimapplyele 2 I was moved from one province to the other kuthiwa i-answer yami it's unacceptable ay ngiqaleke manje yabona mangisebenza kanjena ke kune office elikhona lapha ngaphakathi ejele le office lelo ekuthiwa elaka IPV okuyilona elimele iboshwa ngento zenkantolo nani namalungelo abo kodwa ke ngizobuya ke bese ngiqhubeka nale ndaba yami ukuthi bekwenzeka kanjani.